Muthenya no tuko Muthenya no tuko Muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto kwonde Ritangoge Boro wenyu mwega narua ndene thoko ya Embu aria mbitete gutimana na Ann Kagendo ioni Eston Gitonga ndene tuthukume Wero TV gatwete tuigwe rugono rwawe iri gento kia bata muno muturirene jwa muntu ende anto no mwanka bagure irio biu thokone Ann Kagendo imwendia thokone ya Embu na au nio athukumaira Bitawa Ann Kagendo Butawiro wa thoko thini wa thoko ya Embu ni mwikaru muno nikona kitu nina miaka bakuve 15 mendagia karati gitunguru waru na nyanya Ana turaithiria ate kwambiria ngugeje to mwanka wethirwe wina mbeca inyingi ndwenda capital nyingi no taruwe sekene guku tuthisa avaranja mukeusana na mundu ugoca ugauka ukendia afu ukamuriva mbia ciake kivoe irio thokone muno iguragwa kuringana na riria ikuoneka kuma miundene ikuraringana na season taru arue na goro niguo ricagwa muno kari mwe karati kurategemea na season Ann umwe wa endia ba thoko Embu atwaithirie bendagia muno ntuku ya thoko uringanitie na ntuku ingi katuge mbere wakora gwe kwega lakini ingi no muno muthenya wa thoko niguo tugitegemeagira taru gwe kwega muno ni twendagio waru muno no kwathuka nyanya ikarara karati atuge kuringana na muthenya ngugeje Ann niombete kumutethia kuthithia manto jama ingi muturirene na mucii jwawe kambuge wironi mundedi muno no aguo ndivana gwe nyomba ena ciana cukuru gwike we college yana ke we private school kambuge no korote kwendethia wiro uyu endia bathoko ibethagwa bakekurukira usindani kuma ke baria babaretera irio bya kwendia challenges ile tonaga ni taru andu aria mamwenderie na wholesale magauka magatumura mirigo yo varia nja ukona runi maratucina no ruka na tino akoneke umenderie ni athia mitumuria varia nja ambire kwendia raithi ukona ruwi rwako no acoka na nthi Kagendo ratwirire uria antu baba maragia no tobwa ngugeje yao ya kwendia thokone muno ngiari matubuthagia muno taru makwa makorie mbikirite ya pronteno na macoke makone muthenya wengi ruta na pronu na kunja matietikagie no okora wiava o mesi yengi tutitheraga no auka okora na kunja ingia mundu akamaka karigwa hai ono reno na vale ke vandare oni matubuthagia muno na yani amaukite abo kona customer matharao ndui kenda Kagendo ona aguri na tumaira maretwa jama inge ja gukenia aguri na bakeja kugura kiriwe customer tutinda aba tukimapemberesa asingi ngia tugetana mam tugetana ngo anti en tutumagira maretwa monde kugeria kugucia customer na kumapemberesa endia baba ta Ann ibathimagirwa kilo ciao kenda batikaie aguri bao ndimirete musugu no ngia kilo ino ni iroragua wa mwaka mauka makabora stamp Ruma ibakuze gukari maukando with the measure mauke mavole stamp niguo ndukaie customer ngugeje otauria ana gutwira evaita injega tuthondeka faida taru ngunia ya waru ni mbisina ndeve cigana nona akota taru ina kendo ndeve inyanya no ramenya no kendagia mutongira 450 kirora thukuma vo karati teno ringi kunia ni na kilo 120 okay omeke by 50 uramenya kiria ukuthukuma vo ona ru ati thendo ukithithia indo icio no uramenya profit yaku kana na kono kuriva kiama no kumeitha vo urutire magana maire avo arutegana nona ana ungivanga rucio musara niguo kiria nio profit yaku kiama kiura riva tuvangani kio musara wetu no ndo at the end of the month ringi no rimire kiama wa muthenya ngiri wakoruka banga yo nio kiria nio salary yaku Kagendo na mbere itheria uria yekuru muno bendagia thokone eje ya Embu kambuge atumia ruci nio ene mesie atigirwo atumia
Kwa rĩu arũme arenge ni maũrĩre rĩngĩ njovire, mũtumia no angĩagia waso juko na watoto. Na rĩngĩ wa mũndũ na wĩra wake, no rĩu arũme arenge matiendaga wĩra ũyũ. Biashara ĩje ya kwendia thokone nĩ Kagendo airigaira mũtũrĩre-inĩ jwawe. Ambu ni kimbe no ndu taru akorwo ikara nyumba umekomboa nyumba na te nyumba ya raithi. Wena mwana maybe university bado anatumia pesa. Wena inge private na utiva ndo venga ni na income ingira uka source of income ira uka guo ni akira ni ategemea ava. Kabu eteva soku ria kwena wira tego soku. Rĩo nthomba kũgũra irio bia kũruga thokone antu tan Kagendo nĩo bathukumaira na kuona mugate jojo antuku. Aja nĩo Kagendo athukumaira ndene thoko ya Embu na tũrĩ nogoka hanini kituthukume ndene ya Wero TV akitucokete kena bioria bienu. Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagorania ngoge Rita ngoge Gotengoge Wega mutegeri wa tuthukume ndene ya Wero TV na kai kahita kaya tũragia mutaaramu wetu bioria bia kibiashara na atucokeria na narĩo twina Ken Kinoti Ore Director Business Development ndene Investment Corporation. Ibwega bwana Kinoti? Kusana ibwega. Na tukiambiria kwenda ukuria mtu akienda kuambiria biashara. Ukachagura atia biashara ile ukwenda kuambiria. Ibwega sana bwana Eston. Makosa jara tuona antu betithia kagitaga kaingi. Ikuona mtu akiambiria biashara na gutunga kithaka. Ukeza kwithirwo tikarite nthi watugania mantu ta biashara. Na ikyo chuga ukienda kuthithia biashara yonde gintu kiambere kuthithia ubati gucieta kamukunji ugaciure biuria no gaicokeria na gintu kimwe kiria ubati kwithirwa uthithitie mbere wa mwa gutonyithia mbeca ciaku ki biashara ina kanana gintu twita market survey urenda kuthithia biashara iro kuthithia thari mutindwa ukwenda kuthithia ukathiuruka mutindwa o ujukari etheri mau kwenda kwambira biashara ukamithiuruka o ure kari ugataka ikintu giku giti aja mau na igikwendeka nao na mpumba gukireta na antu bakagura ki economics tuga supply is a response to demand ubatu bagintu bugatuma antu bagashwanjiriria bomba ku supply gintu kiria njirengi wa reikia kuthithia market survey na wona igintu kiri kugitio na mpomba kureta na nkendia na kona baita riu ni etagarira mbere gintu buntu bajaire omba kwithirwa gukwena kwena gintu kirio kiri thokone tuge mungwana no urenda kwena biashara kwena tuba binge bena moteri bati wategero kona komba kwithirwa into biraba kwendia bare ndia goro ido biao kana ntu bajaire okeja kwithira inya customer care yawe tibui no keja kwithira ateja bati kwa banganeri kintu kira tuita customer dissatisfaction ugo kugandiria totirie kwa o area o thoko ni o iria mbati ontu bora bati kuthithia nditheu ethera bati treat customer bati kugwata ateja baogeni bwega mbagwata ogeni bwega ethera abo boria muribo bomo mbari yo guibwe oguribo kai so koi itomantu tumwe itomantu kidogo tura mtu abati kwethirwa witegaira na kwene nyage ntu kinge mtu amba kuthithia gintu twita feasibility study mono kiri antu baba kwenda kuthithia biashara nyachi real estate atuge mungwana no kagwa kanyomba cio komburithania ugo tiomba gwita uaka kinyomba gya kwera kina ngoroba o 5 ke 10 uthiambite ucire bioria nyombe gwaka ikona ntu bokaraku mbeci ngutumira aya ngachiona ko gintu kira twita feasibility study igintu omba gutethera kuthithia ni experts na gutethera kumba kumenya kwina gintu kira twita a market gap to be filled kwina ntu bangi bakwenda nyomba ni itekuonekana yacoka kwira nyomba iririo chiere wo guribunga nao ko keja kwithira returns cia kwiro kwenda kurenda returns ikario ka baita ikario kombo taka kuringana na maguri ajario ndaka nyomba iji na antu bagita buria beja kubakaraku mkomba kuthithia baita kwa ko ito mantu kidogo 1 or 2 turobati kuthithia kenda utika rugore na aro biashara yaku rojoya na kwe kento kita kwa mupango jwa biashara kala business plan
imbi ongwa ukwe riro kwenda kwambire biashara ukarija mwiti rogendo ukwo keja kwita ndo kwenda kumaja wita rwongo ugakarandi ucire kiuria kya mbere kumaja Merundi Monka Nairobi ngeta atia kuma Nairobi Monka airport etheri cab jukie taxi wethero ikinya airport no book ete tikiti ekwe ndege gwita naro kwenda gwita wakinya no wijo kararana ukathithia shughuli ciaku ntukuingana no gacoka atia na masabu yo jonte okethero jatarite no kethero kimenya inyimbe cingana ukwenda gwita ugatumira kwa yo ugo geta ugakwamira njireni biashara no wikario uria kuintukira twita mutaratara ka mupango za biashara ugo itherwa i mupango jwaku jwa ora tugire mbere moka chieta ka mukonji ukwe biashara tontu business plan iguteithairia kugitambura ku clarify mantu jetha jene tu mono ke biashara mbere ma imbe kwendia no kwenderia ndinto kana ni nduma konenkanira gintu ke biere ukathithia gintu ni kutetheira guchoke biere bire bya market analysis kana toko ekaria atia into binkoreta nkona aguri nkendia atia ukathithia gintu gitwa competition analysis kwina ntu bangi tewenka tuge for example tewenka ke ukwithiro kendia gintu kira kwina bangi ibangana betho koneria bau bariori customer ibakugwiru ibo ndareta gintu gya kwari nongi areta gintu kya weruju runene kana ukeneta nkomba ku counter competition yu gintu kengi finances mbesa utomba kwambire biashara utena mbesa kuga karandi ugendenda kwendi into bi na kina ikyo kwenda kwendia na cost chiakwa ni na kwa undenda mbesa nganona kenda thithia biashara ugachure ndande mbesa unde nacio kana kenda kurombera ewe etwa nandi financing mantu ya financing ya biashara yaku ikautethira ukomba uklarify gintu kingi ja human resource ngaitiro ngugi ni antubangana ndenda antubangana antubung kwenda beno utaramu bweku etheri ngaraji kwenda kuita buria utomba gwitochwa etheri ngaraji kwenda kuthithia utomba gwitochwa bubundio maiga kuiza kumwandika Kenya mora ke biashara yaku ya mbio ya ngaraji kundenda mekanika ikautethira kumba kumenya administration structure ni atia gukethirwa chain of commands ni atia kethirwa kari gukethwa kwina manager kwina supervisor kwina ether ni assistant supervisors na rafu na ndiko na subordinate ukeja kwethirwa ukombere ukiambire biashara rio rido karire ndina wathithia ka business plan gaku ugachure biure bionde na wicokerie koguo tigintu gikeja somewhere along the way ke biashara ku gintu kumakia tontu no kintu gitawa no anticipate the risk na gintu kenge business yumba kugita borea business plan kama taratara ya biashara jumba kugutethia ukathoma bwega na ukamenya gintu to business risk mogwatija biashara yankambira naru akagwa ankambira naru ongea keja akambirie we ankambira naru antu bara kwenda kwenderia ribe na mbecha ya kugura kwou kwena tumantu to twingi ubati kwithirwa mbere ujukie ciringi eku tonyithia ke biashara ukethirwa wina mutaratara juju wa biashara kara business plan ugo mantu ja kuija kaija sawa na kwe mutegeri omwe inyaroretie kethwa kwe kuntu gukwega ke kungi kwa kwambiria biashara kara kamto twetaga kambiria untu kumwe ibaga sana bona iso ni untu bakiria kiu ugo tumba gwita kurugora butchery kuthinja ngurwe Mecca kana Saudi Arabia kana Afghanistan inde koro Islam no ga kugurira kwau kwe gintu gitawa strategic location ya biashara yaku nkamithithia atia ni ari kumkamika ora tugire supply in response to demand i characterize ni antu baka ukwenda bezo kugura wote mpaka gwita biashara kukithakene no kezo kugura kithakene na inyetheri town ukeja gwithara ugo itite gwika na ala nyunjure kabisa na into quick moving ukwendia no keja no kuku into kwita strategic location ugo kenda kwambiria biashara ya hoteli tuge hoteli itena kiraro mtu akeja akanywetheria chai kwa kunywa gachitira na mtu ro kwenda kuthithia biashara ya skuru bwinte buteta bwe ka biashara enu town center aritoba ka thoma ate
kuo kareta rito mwana we ke skuru we kuna igitumene kwa ukethwa ukagitabura ukaconsider inya gintu kira gitwa customer traffic antoba ni antobangana bezaka antwau ngugitabura antau kwenda kuthithia biashara kwa tonto ora antobakija antwau antobaba ingi no kwina customers baba ingi ikiatumi wona inyo gitoko mboranduka kanto kuthithia biashara kwino kariwo uguri bore gorunkurukie kongi nonto boy tonto boginto gitwa customer traffic anto kwitwa kwina anto baba ingi muno kwa ubati guchuria no kwenderi into bibi yakwa onkwenderi na etanga muno kendomba kwiza kugura into biria ethera isibitari okwenda kuthithia nethera ugorenda kuthithia nduke reja bwinde butumba gwika biashara enu anto amu ugorenda etheri isibitari ni ajebe jitau anto bakwenda amani bakwenda peace bati kwenda tuma ngari chikuruka icho baringera kelere maoni nambi kou igentu kya gitumi mono na mtu ngogenewe kwinto mwanya ile mtu athithagia chiongo kembuga computer imuringi ombiche na kamera chawe ibwega kombolithania into bya ngogeku kukombora into bya biashara igategemea nabu nanko mungwana na ugokeja kwetherwa we contractor na gokwambira ngogeku okwe wa kabarabara ka kilomita 10 kuthithia tuge contract nyeu milioni 10 ugwe utengwane nena mtu uria utwira ngugine miaka 5 na miaka 10 kwa uriro kwambire biashara eku imuhimu sana tuithithia kwigintu twita market validation igintu kithoro kina gitumi ugo wambe there is equipment ire especially bila twita capital extensive or capital intensive into biria igintu gya kirira ugo umbe etheri kwambira kubikombora mbere kenda umba ku generate enough cash flows kambecha kana mbecha nyingi umba kugura into byaku na kairi umba kuona barabara eu narua ugakara mieri 5 keta 3 utironengi ya gwaka kwa ukwe na gitu kira tuta cash conservation ndirio kwambire biashara utitharo ina mbecha nyingi na ndio kuona ndinu itire kugura maybe etheri forklift nitire kugura mixers into bibingi na ikagweka kaiwe nako kwa inyo mbecha ile ure ikatubecha toka itogomba kureaga wafanyikazi tumantu hia hapa na pale pesa kuthora ugo mbecha ile tena sio gintu kingi leasing ria tujereke mantu ja accounting leasing ethero igintu twita off balance sheet financing ugo no ina gintu kira gyotumira but tonto either withdraw gintu kira kogurire utuge kojukire loan wagura wajukia loan wagura gintu kiria ki balance sheet uka record liability tonto ina loan rokorea kou batirira witira wa lease gintu kiria ukitabo ke your income ke your financial statement o make capture ke profit and loss as a lease expense as a lease payment which is gintu kya mweri na either wa riria o make capture ke your income statement like an expense inyogo tiburoka oka rea ukethro bunyi untubonge biashara ke biashara ro kuthithia it is technology sensitive into bio karabichi nse technology no karaichi nse mono ugo kure gintu na ro ke milioni 50 okay technology guchenjia ke kumira gintu kingi ke kuthithia ngugiro kuthithia maybe more efficiently na ke kumba kuthia mantu za ngizara maingi kugethira ugo wagurire ke asset area na mbecha nyingi kumiendia kairi na ndio choko kure umira injeru au kwina ukethwa kwina kathina kidogo kwa ndio iyo kuga na ndiga tegemea but na ndi kwira biashara ekuiga akura kabisa wone na ndi inya ugo no ugure nyetheri itinga ciaku no ugure nyetheri forklift ciaku tikio tikura ndiria but uko validate market no kumenya wina biashara kwa igentu kethwa gintu kya muhimu ndirio nyo kwenda kwambire biashara kwina experts uli ataramu adia nantu para bathithia biashara eu mbere kantu para betho specialist ba biashara business advisors akwire tonto agatega capital ira winio versus the needs that you have nombe kwa kirira gikiaga
Ibwega muno bwana Ken igutucokeria biuria biu. Kiumia kijite tukethwa tuna biuria bingi na ukaomba gutucokeria nyabio. Ibwega muno ikwenja ndere gipindi kia tuthungume. Karibu sana. Na mutegeria au nio twakinya mwico jwa kagita ka biuria tuonane kaire kiumia kijite rika no tutume biuria bia withwa wina bio kiri 4-3-1 tuonane kiumia kiu kingi ndene ya biuria. Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagorania ngoge Rita ngoge Gote ngoge Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagorania ngoge Rita ngoge Gote ngoge Mahitaji maingi ngari ethuka nenda kugurwa spare. Otauria kwina wongere kubwa ngari musine jwa mutindwa. Neu kwina wongere kubwa nduka cia kwendia spare iji na ni cia ngari mithemba yonthe. Frederick Gituma ni umwe wa endia pa spare iji na ena nduka ewe katika tauni ya Meru na unio athukumaira. Mubango jwa tuthunkumene juri unge ndukene ya mubiashara ojo tukenda kumenya ntaira iria atumaira kiri uthunkumi bau bwawe. Malieta jakwa mbitawa Gituma Frederick. Biashara yakwa ni ya kwendia chuma cia ngari kana spare cia ngari. Malieta ya biashara ile ukuona uri gwitwa Complete Auto Spares. Tudira na spares cia ngari cia Japan. So kaja kutho kenda spares cia Japan no turiongiraja kwa Complete Auto Spares na ingwitikia tugaguteithia kulingana na kiro kethro kendaga. Biashara hii namiambiririe mwaka wa 2006 mweri jwa 5. Ende ejeteo biashara iria amberetie nayo. Kabere na imbithirito ngishughulika na mantu ya kuthithia ngari ethre thukitie gintu tukakithithia repair na gutonyera kuthithia repair kwa ngari irio ndatonya na mantu ya wendio kwa spare. Inyou spare cia ngari yake Gituma endagia. Spare iji ni cia ngari yake. Apart from spare cia ngari nonga mboroti na chichioga into bibinge tiga ngari yake. Ukethea mboroti chikuoga kinyamira we karagita. For example nukuona mboroti ja iji tumairo kuoga muraojo karagita. Na kwina mboroti mithembe mingi muno iria chithairwa iria antuni aria cia kuoga into mianya. Na bwa kurigaria ni ati inya spare cia ngari kwirira ciethagwa ikigurwa nkuruki. Indombere kuria Gituma riria biashara eu ethagwa itebui. Kwira kwithagirwa kwina demand. Tuge for example ya gitara mbura. Demand ni tharwa iguru ya into bia ngari. Tuge for example kathea igintu ja kirachi. Ngari igwitana ra gutenderete iria nyingi chithe irachi. Na apart from irachi kuna nya brake pad kwe ngwetekia gitara mbura ngari ni tharwa gitumika nkurukia uria tumika rira guturite. Gitara ya guthaga kwitha na mbeca nini jarire ari tobethirito bagicoka cukuru. Riu biashara ni tharwa iri ndi muno. Na yakire biashara eje kuyaguri baria betikitie spare cia Gituma. Kwina barabejagira na kwi barabeja atubejete baitwaga gintu lakini kwina many customers barabeja gita ni megita. Ota biashara inge inya biashara eje mathina jayo. Challenges iria ithirito ikiri biashara eje ni kulingana na ngalo rigwite ikija ingi na ingi ukethirwa na ndi kiria ugwikirite ikwijira na ngari ingi na gintu mwanya. Gituma ena mibango ya au kabere kire biashara eje yawe. Mibango iria mbithite ndino ya future ni kwithirikwa urampomba kwithwa ndi supplier wa into spare antagwetagira. Gituma na kenaira biashara eu yawe iria aumba kuthukumira kio. This is inaitangwa ambush. Hii inaitwa ambush. Hizi zinazotumika kuweka kwa ham zile za mguu. Hii ni CV joints zinatumika kwa driving shaft.
Hizi ni Spring Bush. Kuna Tokomtobas. Ile zinawekwa ya kushika gari. Biashara eje mbona isa sawa mtu akiomba kurungamana nayo kulingana na ore gwitia. Kuni mbitawa friendly kigetuma ando kumagira aja. Ibwega mutegeri wa tuthukume ndene ya Wero TV tuonane kaire wiki ewe jete nkendea kubothomithia mantu jama inge ja biashara na mona biashara ongeo mwero bethe tonde waku Eston Gitonga. Dokera na nkonko